Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag na orasyon amin papagayam sakbay na at tuypay ni Auntie Jor. Shout out para kini Jacqueline Parayaw nga kunana dito comment na, wow ma'am, from your YT, adak manan dito FB mo. Thank you so much ta, nag-follow mo't ijay FB tayo. Kasama ta makablaawan ni pagayam tayo nga Antonio Fernandez from Paris, France. Kan kada kay amin, anaya tamang tartarabay, kada giti amin a drama tayo, dito YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Thank you so much to all. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Nasipnget arupa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay manan, nagsipnget tarupam lakay. Tinak man kasarsarita, ka anda pampanunutag. Anyat pampanunutom aya. Pampanunutag, no niya ti pangalaki ti sidak. Sida tayo kunamot Nagdadakilan kayo akaron ay. Sumapol kayo mo't ay, ti pare ti bagbagayaw. Ay unay daytan kaka. Kasta ayamot ti panagrasrasun ti adigi ti pamilya. Ano la amin ay ka? Gaputa siyak ti ama, siyak aminaan. Nagluko kayaon. Parigatin dakmatlaon na yan. Anya parigatan nga bagbagam. Kanuda kami ti mangmanggad. Ay unay daytan kaka. Sagpaminsan laeng amapan ka umikstra iti trabaho. Pumanaw ka man dito sangawk. Ay unay daytan kaka. Nupampansinan nyo ni tatang, agraman ti ibagbagana, adda bumakit kayo nanang. Wun nga rod anak. Iso abay-bayak man laeng agam no daduma ka, jak magawidan ti agpungtot. Madia, no agpungtot kayo, ririla ang ti mapasamak. Un nga raud, kasta kumati pa nagpampanunot ti amayaw, angam saan mat. Imbag lagi din ata saan kayo ngay malaken kwa na. Ha? Ay, una detan na lang. Mala, talutwaki din tay insang put mo amasida. Nasaysayat pa ay. Inton makaluto ak, adan to manen makaununa mangan. Ay, sigurado ara lang. Kasta kumamot ti kinaalis to nang agpanunot iti nasayaat just kay. Ne, mangmangan kayo matgaya man tatang. Di kayo pa'y agayab. Pagtakak pala ang timangayam kalakayaw. Amuyo matang nga oras ti panangan, di mangan kayaw. Unay daytan tatang. Nay, kat di nakbuyaan Pampanunutok laang tatang. Asaan anasaya at ti kasta. Anda ti sana nasaya at may bagbagam. Madi, tagsisinublat amangan. Nagsaya at no agigiddan tayo amin amangan. Adula amay. Numarik naktibisin ka di mga anak. Mamitlo ti panangan iti may sangal daw tatang. Kat masapol nga agigiddan ti sanga pamilyaan. Kat ikararagan tayo mo't ati ipaunog tayo. Pagyamanan tayo, tadaman ng taraon, ngayon pa iti Diyos, iti dayta agundaway. Makadadal ka ti panangan. Gusto malagan. Sana ko na mga. Timakder ni tatang. Kat pimanawan. Nadadaol ka no tiganas na amangan. Dandani na inibustiin na po'y konsidaan. Kasi ti kunana. Unay daytan kaka. Talo tayo langan amangan tanalpas mo ti amayaw. Unay lakit din ni tatang. Agkabaw samot tan. Saan ngagkabaw dayay? Palukon na laang. Piloso po nga men ni tatang yaw. Di na kayat ti umawat iti nasaya at apam magbaga. Aga pa kayo, ano bagbagaan niyo? Tirik na nga minumabagbagaan kat kasla mainsulto ka no. Kasla ka no ubing abagbagaan. Nakarkaro pa'y ngam ubing nakarkaro ngam ubing ti panagpampanunot kun panagrasrasun na.
Alakat, anong santay latan takamang mati pamilya tayo. Isu mati makuna ahead of the family. Anya ahead of the family. Isuki di ati kaubingan ti panunot. Ha? Ay, unay daytan kaka. Tatang, umakar kayo mampailangi di sila dyo tagdalusak dito'y salas. Nagsaya ata na nagida akong diti supah, taagbuya ako may titibay, papanawan na. Agdalusak namin tatang. Dalusak amin asirok ti tugtugaw. Agraman ti nagidaan nyo ang sofa. Inton malpasak nga agbuya. Daytan to, ti panagdalus mo, salbang ka. Awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Siyak pa'y tawan na saya at nga aramid na. Unay daytan tatang. Agtalaw ka man dito, tayo switch kong titibay, babaan na ito remote. Pumanawak man langan. Unay daytan. Femi, apaya nagsip nga tarupam. Tultuladam samot ni tatang asip nga trupa. Makapasurun mo't ni tatang. Saan lang arudan at tumulong manaktakpay. Maumuma akong manong. Apay ayamanay. Adda ije salas ang nakailad. Kasanungay ngagdalusak. Ala, baya mo na din, tapno di ka may stress. Agdalus kanton no makapanaw iji salas. Kapilitan Imbis amalpas ko man ti panagdalus ko. Ay, pasaway mo't alaklakayan. Unay daytan. Apay nga ta, akas di ni tatang. Nakasipsip nga tirupa na. Kanayon ang nakapormal, wano nakamisuot. Katatao nakat nga tatikas jaya. Oray ko ma, no saan anak kong ungot. Kansadot. Ag nanaayon tadakan kwa na amadi akababalin. Unay daytan kaka. Nagi-masad ti adda dito lamisaan. Adda man niya na lambaw. Adda star apple, kansandya. Ay, mga anak man kitday. Ramanak amin na kita. Dati manik ti unag akanay. Alpasan na. Nagiti kaimitaw, kansandya. Dapat gayam tayo paborito amaes. Ay, pagidalik man lang na kanan tayo manikan maes. Ramanan niya lang dagita tatang Ha? Di yung ibusan, tapariti sa nga ilik dagita. Anya? Nagita pala sa nga ilim ti ipang pangrunam gamsak nga amam. Salbag ka. Imbaskit mo mo ito nagita dahi tiramisaan, aray. Dandanimot inibusan ni tatang. Ha? Para kadagiti sa nga ilik dagitoy. Adamot inlasin ko ti dakkel apinggan para kada tayo. Ngam kaskas di akinisayan ni tatang. Kunamlan sa nga pulo at tao tinangan. Unay day taon kaka. Mangiruruman alakay. Anya? Iso nga inawagak dagiti gagayim ko. Taije balay ti may sakadakwadan ti pangipanak iti pagsasangwan mi. Tano saan, amangan no may kisap. Unay day taon kaka. Uray kumamot. No umisem anabsog ni tatang. Ngam nakasipsip ngutlata ti rupa na. Unay daytan. Apay day siya babae. Tanay talag balbalaw ti amuna. Imbes nagtrabaho nito balay. Di may bagbagat ti kastalakay. Ta nagagat ni Femi nga anak ta. Uray jak ibabaon, iringpas na amin na trabaho dito balay. Sa nagaputag trabaho nito balay akat sambutan ng tagbalaw. Bay amot nga galiwak saya Kaasimot amay ikadlatan dito'y balay. Pasig at trabaho latan ta muna nga aramidan. Intun kuan makasarak ditan iti mangitaray kan kuana. Di ka na siya at tapno ag ginawa mo tan. Anya, ay nagalaskan nga ina. Kaya't mo gayang maipasubo ti anak mo. Ay ngam ti parparigatom iti katatrabaho dito'y muta. Rumbag lang agtrabaho ka mangmangan mag. Kaya't mo asawan. No saan ngagtrabaho? Saan na namagan? Nasa umaw. Na, anyat klasib nga ama. Apay nga ta nga da ama akasken ka. Apay nga tama, adda ina akong sintidor, akasken ka. Ay unay daytan kaka. Sikalat may mayaton andoy. May bagay unay daytanagan mo nga andoy. Iti kababalin mo adooy. Unay daytan kaka. Nagapamag si ka babae.
Unay daytan tatang. Kasangsangput ko pa'y laang. Pasabtan da kun. Jak kaya ti babae nga ampang. Ay natatang, pasig kami a babae nga agbabarkada. Awan ti nailaok a lalaki nga ultimo tumboy kat awan. Adda na akam ko tatang. Na, nagturayan na tao. Palapalagsan. Amom lakay, nasingput dagiti anak ta. Ngem sika ti ayan ti bidot. Anya, Adda na akam dan. Saan mo atratun idakas ubing nga awan na akam na. katno kaslawan na kimdan o daduma. Oh, atap mula dayta. Ang mga nusikat awan na akam na nga amada. Sa umag. Ayan ko nam. Kaya't mo sa timarabas, Paulina. Ay, agis ti marak manlangan. Sayang ti panahon ko ang makisagsarita kin ka. Bastos sa kabalay. Nagpapadaan dan ti kinabastos. O, naiday ta. Apay dagito'y ukis ti kang kanan ngagkaywaris. Kalkalpas ko ang nagdalos. Nagadumot ton dagito'y awaris. Apay ako silapan nak iti makaiwa ako silap. Gano da kayo ti mangmangan iti tupig tatang. Maan ano lang nga urnungan nyo dita sango yu ti pagukisan nyo. Saan kat nga ibalang latan dito'y swelo. Nakita mo nga imbaling tao. Ay natatang, agdadata ada kayo ti mangmangan iti tupig. Alangan mo't asyak ti nang ibalang kadagita nga ukis ang nagukisan nyo. Saan ko nga imbaling na kita, salbang ka? Na, asino nga rod nga ti nang ibalang, alalya. For your information, intayab ta angayin. Pinidot yu kuman atatang. Total nagukisan nyo met. Unay daytan kaka. Papispisan ka no di ka palang talaw dito sangaw. Da kayong timang dalos ka kagiti warayo tatang. Ay, basi-basin ka man langan dito chinilas. Anay to. Saan lang aday tati maramanab no agtangsit ka? Bataw, ti barsakukin ka, tapno natangtangkan nga agdisukin ka. Salbang ka? Unay taan. Nanang, inak agstay in laengan. Nalabos ngamin ni tatang. Diyak maibturan ti aramid na. Agstay in kunam. O nanang, makipagyan akong kada Annabel. Anya, nabayagan nga bagbagana. Tagkasapulan day ti talo a sales lady ti pwestoda. Kat kurang pa'y ti maysa. Isungay manugot akon Ay apay ngay anak ko. Uray ko mga rudan mo saan nga istein. May kaawa kon ano awan ka. Kas di tumot ni tatang. Isunga uray niya ti bagbagana. Talaga ang mapana kon manggad. Oh, naidaitan ka. Awanan ni Femay. Anya, makapakigtot ka mag. Di mo man ibagbaga nga awanan di anak ta. Katalagamot nga awanan, tanapanan ni Jem Manila, napananggad. Apay pinalubusam. Amam nga ano ti loko ijay. De ka man, kundi baga iti kasta. Si kamot la ti parikot mi dito Rebeng na nga mi na sika, ti pimanaw, saan na ti anak ta. Mawan pa'y nalawag arupam. Nakasipsip nga't akanayon. Ako namlan kabusor mo amin ang miyembro ti pamilyam. Anya, Anya nga ita. Numabwisit mo't ni Milben ang mga sawa mo ten. Kat no agtalaw dan akabalay ta, makipagtaltalaw ak mo ten. apay na, kastamot ten Paulina. Damagam adita bagay. Kada amin kan kasumbat. Unay ngamin daytan. Sino pa yung tikadwayon nito yung balay, tatang? Nangruna kat mga sawa akmutan. Ay, kuha, anak ka. Saan mo takayat ni nanang tiagbati? Parikot na kayo ka no? Isa sumurot kanya kiji syudad. Ay na, unay tan barok. Panawan dakmutay. Kasano akla ngayon.
Ay kat anusan nyo at bumangon amasapa tapno agluto kayo ti kanan nyo. Ken kapilitan na da kayon ti aginaw iti panganan nyo. Ken mangilaba ka iti lupot nyo. Ken nasken met adalusan nyo na iti uneg ken luar ti balay. Iti kasta, saan nga agbalay na pagbabasuraan? Unay daytan kaka. Ay, saan ka dimot anak kao? Didak mo't papasan unay Didak dosaan. Kasarita yun ni nanang atatang. Duwasa makisarita iti ilam. Ay bunyaw ti kabsat mo tagawi din. Saan kon apakitaan iti maday? Dispensaren dakon nga amayaw. Didak mo't pasakitan anak ko. Didak kumamot papasan. Lakaya ka. Amangan magsakitak no panawan dak. Ket ilay-layon kaunti mapan. Ha? Unay daytan kaka. Pang-asiyo kandak iti gundaway kao. Amang ipakita iti panagbalbaliw kao. Unay daytan. Nanang, masyanak mo't ka ni tatang. Mariknak at talaga anapudno ka iti ibagbagana. Masyanak mo't kindikin kwa na ata kasla makaamiris mo't ngagpaisaw. Pudno ti kunayo nanang. Naamirisen ni tatang amadi dagiti inararamid na. Ket nakakaasim at no papasan tayo unay. Maawatan ka anak. Kasarita tayo ni adeng ta saanan ngagtuloy amangged iti adayo. Urit agsusuldo akmat. Ken nasaysayat mo't lang no adda ni ading akad kadwayo diti balay. Una, tinapatagkat saan tayo nga agiin na dayaw. Uray ta nagbalbaliw mo't ni tatang. Ket makaparagsak na ta. Puno day ta anak. Oray rigat la ti adda. Tinapatagkat naragsak ti pamilya. Uday day ta. Ala, mangandoy, itultuloy mo na ita, panagbalbaliw mo, ta amumet, anala ka akasarsarita ti kamang ti pamilyam. Nang runa ti anak mo alalaki. Masyam ti pamilyam ken ka, ket saan da kan atalawan. Da kayo mat ka anak ti mangandoy, nasaya at unay, ta ikanyo ti gundaway ti amayo ngagbalbaliw. Kasta, ti pagwada na pamilya, no may papan iti kinaawatan. Awan pinnatangkenan. Awan pinnasugnudan, no diket kinaawatan. Alam andoy, sapay ko tagtultuloyan na ita kinalawag ti rupa, saanan anasipnget. Ditan kagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan, nasipnget a rupa. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka, agyaman kami itin ka ipanang tarabay.